ntukazugwa ngo wamurambarara hoya uzubwiraho cya wamuzuka hari abantu bazama barambarara ejo ku cyumweru ejo bundi wacu haje topic ivuga ngo semeni haleluya. Natekereje topic ivuga ngo nuwo muri kumwe none ngo si wawe. Nuwo muri kumwe none ntabwo ari wawe. Ngo yari afite inyota iteye ubwoba, yari aragize inyota y'abagabo ngo iruhe irenga idegere, kandi ngo yagaza aje kuvoma saa sita. Nta mugore ushaka kuvoma saa sita kuzuba rya saa sita, ariko ngo yagaze yamamanuka ngo akaja kuvoma saa sita, ariko uwo mugore yagiraga amafuti ye, ariko ngo ariko baratuziye. Semeni haleluya. Uko hano hanze baratuzi, aha hanze turaziranye, baratuzi. Ubu nyine gusa ikigezweho ni abajama, turabajama dukore amakosa, turabayumbe dukore amakosa, turabakozi b'Imana nta kibazo, uko abantu baraziranye biteye ubwoba. Hano Nyamavira, hano muri Kayole, hano Nairobi hari abajura, ariko muzishinga ibirungo Satani harunga isi. Mu gitondo yarunze, ubu nyine yarunze, ejo mu gitondo arunga ikindi kirungo. Nuko nyine wamutwagwa mube ya Yesu. Amen. Ndashimira Imana iduhaye kuba hano gutaramira Imana yahabwa icubahiro. Ndashimira abashitsi twateranye, bene data bavuye Kasarani, Imana ibaheze umugisha. Ndashimira umuvandimwe Seruhanga kuva muri Kongo, Imana imuheze umugisha. N'umukozi w'Imana mwiza kandi twakoranye umurimo w'Imana, Imana ikugire neza cyane. Ndashimira abashitsi bacu bavuga butumwa, Imana ibaheze umugisha. Ubwo mperuka mu Bugande twataramanye na Byishimo, ntabwo twari tuziranye ariko twahuriye mu giterane, turataramana kandi tugirana ibihe byiza. Nishimiye kukubona hano, Imana iguheze umugisha. Kandi n'umukozi w'Imana mwiza, muze kumuheza nk'umwanya nawe ahumeke anadutaramisha, duhite twinjira mu gitaramo. Ndashimira kumuvuga butumwa wacu mwene data tuve kuganira uvuye i Kigali, Imana imuheze umugisha. Atubwiye ijambo ry'Imana ryiza kandi ijambo ry'abakristo bamaze gukura. Abantu baza bakunda ngo tubwirwe kuko abantu babonye amamodokari, abantu bashatswe, abandi bashatse, ibintu birabaye biciyemo ni bene ibyo. Semeni haleluya. Ariko umuntu yaje gukira igisebe neza, bazabanza bakacomora bakamuderesinga bakinjiza imikasi, umuntu akababara. Kandi ijambo ry'Imana ntukazurishira ku wundi. Niba rivuga ngo urenze amaso ngo urebe umuntu uriye cyangwa se urebe undi iriye, ni iryawe ku giti cyawe. Imana iheze mwene data umugisha, Imana ikugire neza. Ndashimira ntarasoma ijambo kuko Imana yagize neza, igatanga kibodi, Imana yagize neza kuko umushumba yabivuze, Yesu yarabikoze kandi muzi ukuri byanyuze imitima yacu. Ababikoze bose babigizemo uruhare, Imana ikomeze ibagire neza cyane. Hanyuma reka dusome ijambo ry'Imana. Reka nanone numvise mwene data asoma neza Byishimo, mumumpere microphone asome Matayo 24:42. Semeni haleluya. Mwikirize cyane. Amen. Webasa ko mwaba musa n'abagize itegekeye murahari. Asante. Dusome Matayo ibice 24 umurongo wa 42. Matayo 24 umurongo wa 42. Kadusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Amen. Mube maso kuko mutazi umunsi umwami Imana azazaho. Amen. Nasome Abakorinto 14 umurongo wa 37. Marko
Mariko 14:37 na 38. Ndavuga akanya gatoya. Amen. Amen. Ko ndumva ndafite kurondogora kabisa. Ndavuga akanya abagore bagaza batsinda ngo nakanya kanzinya. Ndavuga akanya kanzinya cyane ntabwo. Izina rya Yesu. Aravuga ngo araza asanga basinziriye. Araza asanga basinziriye. Abaza Petero ati. Simoni. Urasinziriye? Urasinziriye. Hajya ntubashije kuba maso n'isaha imwe. Tubashije kuba maso ngo wihangane byibura isaha imwe. Mube maso musenge. Mutaja mu mosha. Umutima ni ukunze ariko umubiri ufite intege nke. Amen. Amen. Imana ibaheze umugisha. Ngiye kongera ijambo kuri iri mwene data avuye kuganira. Ariko natekereje kuganira hejuru yo kuba maso. Semeni haleluya. Umutima wambwiye maze kwicara hano numva kuko tugomba kuganira nk'abakristo babaje mu ijuru cyangwa se tubwirana aya magambo impamvu zituma tugomba kuba maso nk'abakristo bari mu murimo w'Imana. Abaririmbyi bahamagawe, abayumbe bahamagawe, abapastori bahamagawe, abantu bose bahamagariwe umurimo w'Imana. Hari impamvu zituma tugomba kuba maso muri rugendo. Semeni haleluya. Kandi iyo umuntu atari maso ngo abe maso azagira ikibazo. Ubu nyine sinohumiriza ngo nimara mvya tiwo nabwira nahumirije ngo mvya nogera ara ku muryango. Ariko ikimfasha kuvana ukagera ku muryango nuko ndi maso ndakanuye ko ndabona. Semeni haleluya. Ariko mpumirije sinotera intambwe ngo mve hano ngere hariya. Swate nogonga ibafure, nogonga inkingi, no kwikubita hasi kuko ndahumirije. Hanyuma natekereje ukuntu babwira abakristo kuba maso kubera kuko turi mu rugendo ruja mu ijuru kandi muri urugendo bisabwa kuba maso. Kuba ekenge umuntu akaba maso. Semeni haleluya. Bibiri zivuga ngo nuko mwirinde cyane nguko mugende ngo mutagenda nk'abatagira ubwenge ahubwo ngo mugende nk'abanyabwenge. Abantu bose bahamagawe n'Imana, abantu bose bari mu murimo w'Imana, abantu bose bari kwakora umurimo w'Imana ni abanyabwenge bagomba kuba maso bakirinda muri uru rugendo. Kandi iyo umuntu atirinze, iyo umuntu atabaye maso azananirwa. Impamvu Imana mubona bano bantu bose Imana igenda ikoresha imirimo abantu bazamutse bari mu rwego rw'ikirenga mu buryo bwo gukorera Imana. N'abagore n'abagabo n'abantu babaye maso muri rugendo baririnda, bamenya kwirinda kandi bamenya kuba maso. Bamenya kubana n'Imana kandi bamenya icyo Imana yabahamagariye. Iyo umuntu yamenye icyo Imana yamuhamagariye azagikora neza. Bwana sifiwe sana. Ngiye gutanga haleluya. Twimana icubahiro dutanga haleluya. Haleluya. Mwikirize. Fungura microphone zose wa inani yose zuvikane dutage haleluya. Twimana icubahiro. Haleluya. Yavuze ngo tugomba kuba maso kuko tutazi umunsi umwami Imana azazaho. Hari ijambo bagaza batsinda bakecura bavuga ngo haba ari mu nkoko. Mu rukerera inkoko ziyazibika. Yesu akaza. Yesu azaza wasohoye save the date iri hanze gutya iri kumbuga. Yesu yamasa. Yesu azaza uri mu gatimba bahaba gushingira. Pastor hagushingira uri mu gatimba uhagaze n'umugabo muhamurebana ahagaze era na uhagaze hano muhamurebana mutaratera za ntambwe bazabatera bakegerana. Yesu yamaze. Semeni haleluya. Yesu azoza visa zasohotse dufite za visa umuntu na flight umuntu ategereje kuza Yesu azaza utunze waraye ukize ufite amafaranga wavuga ngo naje mbaye nk'abandi ngiye kumera nk'abandi hari icyo Imana ikoze ku buzima bwanje Imana impindurira amateka. Yesu azaza ntakizabuza Yesu kuza ariko ikidusaba ni ukuba maso. Mube maso kuko mutazi umunsi.
Bwana sibe sana. Hanyuma reka soreze kuri ibi. Hari indirimbo bagaza barimba ngo winjiye mu rugo rw'intama ngo atanyuze mu irembo. Uwo ngo numujura ngo agambiriye gutwara ibyo ufite. Impamvu ya mbere ituma tugomba kuba maso. Abakecuru bakaba maso, abasaza bakaba maso, uruziriko bakaba maso, abayumbe bakaba maso, abaririmbyi bakaba maso, abantu bose bahamagawe bari mu murimo w'Imana. Impamvu igomba gutuma tuba maso. Impamvu ya mbere tugomba kuba maso kugira ngo Satani atabiba imbuto mbi muri twe. Semeni haleluya. Impamvu ya mbere igomba gutuma tuba maso ni ukugira ngo tube maso Satani ataza akabiba imbuto mbi muri twe. Iyo umuntu atabaye maso Satani azaza akabiba imbuto mbi muri we, ugatakaza iki icyerekezo. Abantu bakaza bakubona akavuga ngo uyu ni wa wundi twari tuzi, uyu ni wa mutaramyi, uyu ni wa muyumbe, uyu ni wa muvuga butumwa, uyu ni wa mpostori, uyu ni wa mumama. Satani yaraje warasinziriye urahunikira ntiwaba maso. Satani araza abiba imbuto mbi muri wewe. Semeni haleluya. Amen. Tube maso kugira ngo Satani ataza akinjira akabiba imbuto mbi muri twe. Bwana sibe sana. Haleluya. Biratubwira ngo umuntu ngo yateye, Bibiliya atitubwira tikoza bavuga ngo mutimaza muzuva ngo yateye ngo amasaka. Umwazi nawe ngo araza abibamo ngo urukungu. Ngo aje gusarura ngo asanga ibintu zabaye uruvangi. Ubu nyine niko ibintu bimeze. Abantu ntibabaye maso, Satani yaraje abiba izindi mbuto mu bantu. Umuntu yari umuririmbyi ariko ubu nyine abantu bari yavuye kuri pose, yavuye kuri gahunda. Umuntu yari umutaramye mwiza, yari umudumize mwiza, umutaramye mwiza, ariko ubu nyine semeni haleluya yarakamukiwe byararangiye, asigaye ahungabanye. Satani yaraje ntiwabaye maso ngo urinde ikibitsanyo cyawe. Semeni haleluya. Satani iraza ibiba imbuto mbi muri wewe. Amen. Ibi mwene datavuye kuvuga ni ibintu biteye ubwoba kandi biriho. Isigeze kure biteye ubwoba. Ubu nyine ngo gahunda zihari ngo nugukora umurimo w'Imana abantu bakavanga n'ibindi. Ibyo byo biremewe. Ubwiye umuntu ngo ukamubwira ukamweza ubuhamya, ukamubwira ngo jewe wenda, ukamubwira wowe runaka, ukamubwira ngo kuva jewe nahamagarwa sindakora ikindi kintu wenda kinyuranye nico nahamagariwe, hashobora kuba amatangara. Ubu nyine gusikigezweho nabajama, turabajama dukore amakosa, turabayumbe dukora amakosa, turabakozi b'Imana nta kibazo. Ukabantu baraziranye biteye ubwoba. Abantu baraziranye hano hanze biteye ubwoba. Kandi niyo mpamvu umurimo w'Imana abantu bawutesha agaciro. Abantu bakamenya n'iriya hanze, bazi ibyo bakorana iriya hanze, bafite password uburyo baziranye. Twarangiza twagera hano tugasara twese turi mu gisirimba kujya mwene datavuze. Semeni haleluya. Nagira gucya kabona umugore uhagaze hariya cyangwa se umukobwa uhagaze nawe akambona tubiziranyeho nta kibazo. Kandi ndatanga haleluya ni umbekinga wa mbere agasara gutya. Ejo bundi narababwiye ngo turwanye amapepo Satani yateje mu bantu yo kuvuga ngo tuje gushikira runaka. Umuntu ntaze gutarama afite intego ngo akaza ngo aje gushikira runaka. Nimba batumiye swate kibindi, umuntu akaza ngo ngiye gushikira nde
kibindi. Fanatism. Ntawe ukigenda ngo avuge ngo jewe ngo ngiye gutaramira Imana, uyu munsi na kabiri ni umunsi wo gusenga Imana, reka tuje gutarama. Akamaza usanga tuje kwambara runaka. Na amaterume y'amapepo y'abadayimoni. Ngo tuje kwambara runaka. Muramwambara gute? Nimugenda muje gutaramira Imana, muje kumva ijambo ry'Imana, munezerwe Imana. Semeni haleluya. Yeme turi kumwe. Duhe Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Tugomba kuba maso kugira ngo Satani ataza akabiba imbuto mbi muri twe. Kandi iyo Satani aje akabiba imbuto mbi muri wowe utarabaye maso, uzurindagira. Abantu bazaba kwibazaho. Uzuhindura ishusho, ugahindura icyerekezo. Abantu bakabona ntukiri wa wundi. Ugakamukirwa Satani akakukuramo icagaciro, akakubiramo ikindi kintu. Pirate. Satani akaza kinjira akagukuramo icagaciro. Icari kigufite agaciro, ico abantu bagukundiraga, ico icari gitumye ukunditse mu bantu, icari gitumye ufite amavuta mu bantu, abantu bakavuga ngo runaka afite amavuta y'Imana, runaka ameze neza, ni umukristo kaje gwizo. Satani kagikuramo. Semeni haleluya. Abantu bazakubona ko ngo dore cyagikobwa. Tubazasigara bavuga ngo dore wa mukobwa, ngo dore cyagikobwa. Bamubona ngo dore cyagihungu, ngo dore cyakigabo, ngo dore cyakigabo. Cyataye gahunda, takiri kuri gahunda. Satani yaraje agukuramo icagaciro warasinziriye. Satani araza abiyamo indi mbuto. Semeni haleluya. Abantu bazabagenda bakwibazaho. Abantu bakagenda bakwibazaho ubunyine. Ijambo rya kabiri. Tugomba kuba maso kugira ngo tutagwa mu moshi. Mpamvu ya kabiri tugomba kuba maso. Tugomba kuba maso kugira ngo tutagwa mu moshi, mu bigeragezo. Iyo umuntu ari maso, ntiwogwa mu bigeragezo kubera uri maso, uri tayari, urahanganye kuragwa, ufite icyo uhagazeho. Hari ibyo muhanganye nabyo. Iyo umuntu ari maso ntiyogwa mu bigeragezo, ntiyogwa mu moshi, mu bishuko, kubera kuko ari maso. Umugore uri maso ntiyogwa mu bishuko. Umukobwa uri maso ntiyogwa gushuka, ntiyogwa mu bigeragezo ngo mu bishuko. Umuhungu uri maso ntiyogwa mu bishuko. Babwije ukuri. Semeni haleluya. Uko niko kuri mbibabwiye hano imbere yanyu, mpagaze hano kora kagatuti. Ibyo zaraba ejo bundi naratangaye. Mumbabarire nitangiye urugero. Ejo bundi naragiye nari mwivuga butumwa ndarahantu. Ngo ndarahantu ko murantegera. Nimugire gutya. Ngo ndarahantu banjana mu nzu kuryama mu nzu y'umudamu ukiri mutoya, afite abana batatu. Hakagore kakiri gatoya. Ariko n'umugore tuziranye twanabanye ja kurara mubi. Ngo shike umugabo we ntahari yibera ruguru nyine ari iwacu. Ngo shike ndicara, ngo mare kwicara turaganira. Ko murantegera? Turaganira amakuru, ambwira amakuru, tuganira amakuru nyine twari ko tuganira. Ngo turangize turasenga. Ndamubwira tereka dusenge tubone kuryama. Turasenga saa 8 ziraba. Turi twembi mu nzu twadusenga. Turasenga saa 8 ziraba. Saa 8 ngo zibe, ndamubwira ati nereka chambre yaje aho kuruhukira. Arajana aranyereka aho ndi buruhukire. Ngo shike ndaryama. Bene abijya bitotsi biteye ubwoba. Namasinzira neza, mererwa neza, ndasinzira buraca mu gitondo. Isakira bikaburaca mu gitondo. Ngo arangize. Semeni haleluya. Ambwira nk'umukozi w'Imana nawe nk'umukristo. Arambwira ngo nukuri kose. Tindahumiwe. Ntabwo ari ukwivuga. Mvuze ico nabonye. Arambwira ati ndahumiwe. Turaranye mu wanje twembi. Buraca mu gitondo wa mugabo we. Muceceke muntegere. Mureke guseka. Ndamubwira ngo se impamvu niki itumye uvuga uko. Arambwira ngo nukuri ntabwo nari jewe, arambwira ngo sinarifite uwo mutima. Ariko sinariko mzizera, nariko ntekeza nkaba ngo wenda nawe uramera nk'abandi bose. Ushobora kuza ukanderanje wenda
ukazana ibindi bintu bitari byo ngo ndangize ndagenda aja kuramukanya handi ngo nje kuramukanya namubabwira ngo ufite icumbi ndaja kurara kwa runaka kandi subira iwiwe inshuro ya kabiri ndasubira kandi ndaharara. Semeni haleluya. Ngo buce turasezerana ndataha ndamubwira ngo ndatashe neza. Ariko ikintu giteye ubwoba, umuntu n'umuyumbe n'umusambanyi, umuntu n'umuyumbe n'umunyarugomo, nta kibazo imitima ntigicira abantu rubanza, abantu bagiye mu kajagari bari mu bintu tomenya. Umuntu ari mukuja mwivuga butumwa kuko naje mwivuga butumwa mu Buganda ngasiga ntanze rendezvous Kampala kagenda ngakubita za Mbarara nkama ntanga rendezvous n'umuntu Kampala kamubwira ngo nzogaruka nzarara mu wawe kagenda nakubita Mbarara kamuheza rendezvous nzagaruka nimva na Kivale nzarara mu wawe kagenda ngakubita na Kivale narangiza nava na Kivale ivuga butumwa ndisoje kama ngaruka neza kama nidorongeza muwe karara muwe nkarara nkora ibyaha ibyo ukora byose nkabikora narangiza uko gafite indi rendezvous Kampala ngasura kandi nkava Mbarara nkagenda nkagera Kampala karara muri yazu ivuga butumwa ngo ndarisoje ngo ndatashe. Nigeze kubona umuntu avuga ngo yigeze ngo kubwira umuntu ngaramubwira ngo azaza kumusura ivuga butumwa rirangi. Ariko bene uwo muntu tibomwereka ko abantu bazaberekwa ngo tube kaba muheza ibihano. Tubwire polisi ngibe nkimufata. Ariko ko muruva abantu aho bageze bavandi. Ariko ko murabyumva abantu bari mukundaga zanyigisho ngo banze bavuge ingendo za Paulo cyangwa se banze bavuge isezerano rya kera ngo baje mu ihema ngo basambura ihema bavuga ihema bagira gute bama nivyo bari mu gukunda. Ariko bakora ku bintu bihari kuri situation zira hanze uko abantu bameze abantu ugasanga nti bacuruye. Ariko tugomba kubifura yeme. Bibiri zivuga ngo imfura ngo zahamagawe ngo sinyishe n'abakomeye bahamagawe ngo Imana yatoranyije abaswa basuzuguritse kugira ngo ikoze abanyembaraga isoni. Haleluya. Tube maso. Impamvu ya kabiri ngomba gutuma tuba maso. Semeni haleluya. Twayivuze nukugira ngo tube maso kugira ngo Satani atadushukisha ibintu tutagwa mu bishuko mu moshi. Impamvu ya gatatu uje gusoza tugomba kuba maso kugira ngo Yesu naza azasange twiteguye. Amen. Tugomba kuba maso kugira ngo Yesu naza azasange twiteguye. Mwiteguye kugaruka kwa Kristo? Ni mube maso. Titubereka aba bakobwa batanu ngo bari bifu. Abandi batanu b'abanyabwenge bari maso biteguye bategereje umukwe. Biravuga ngo agasaku kabaye. Semeni haleluya. Barya ngo batanu ngo bakozeho gutya bari maso ibintu bicamo. Ariko ngo abandi batari maso bari bahunikiye bari mu bintu byabo bari mu kavuyo bari mu wehesi bari mu bitekerezo bifuye bari mu bindi bintu byabo bitanejeje Imana ngo bikoze ku matabaza basanga ngo amatabaza yarazimye. Semeni haleluya. Batangira ngo kubwira babo ngo nimuduheze natwe nimwe nk'abatugabanyiriza ngo barababwira ngo nimugende muje kubahanjuza muje guhaha ibyanyu. Semeni haleluya. Mube maso bavandimwe kugira ngo Yesu nagaruka azagire gute azasange turi maso. Kandi Bibiliya yavuze ngo ntituze umunsi n'igihe. Hoba ari none hoba ari umwaka hoba ari ejo. Naso hari indirimbo bagazaririmba ngo ayita ngo moja ngo aliyo ngo mali sinzi kuntu bagazabaririmba. Nukuvuga ngo Imana izihamagara umwe none nuri ejo ni wewe nukuvuga ngo ikintu gusa gusaba nukuba maso kugira ngo Yesu nagaruka azasange witeguye. Nimwitegure kugaruka kwa Kristo. Amen. Mwitegure kugaruka ku Mwami Yesu Kristo azosange turi maso. Ariko umva ariko uzi kugira ngo Yesu naza azosange uri maso. Bibari cyuhaye. Haleluya. Bibiliya yavuze ngo agasaku ngo kabaya induru ngo yumvikanye. Semeni haleluya. Abantu ngo bari tayari ngo bakoje amatabaza yabo gutya amatara yamayaka. Abandi ngo bagire gute amatabaza ngo bakaza bashaganya bakumva gusa ngo n'urutabe nta kintu kirimo. Byararangiye. Tube maso. Ijambo rindi tugomba kuba maso
soza tugomba kuba maso kubera ko hano hanze hari abajura. Tugomba kuba maso kubera ko hano hanze hari abajura. Twaririmbye ngo ni umujura ngagambire gira gute gutwara ibyo ufite. Hano hari abantu benshi babapapura abantu bakabakuramo iby'agaciro bakabasigira ibintu bya pirate. Kandi hano hanze hari abajura, hari abantu bashaka kumera kuko umera kuko nabo bameze. Umuntu ari mu kunanirwa yananirwa agakena ngo n'abandi bose bananirwe. Niko biza bimera. Umuntu azaroga akagira ngo abandi bose bagire gute baroge babaroze. Umuntu yaba umusambanyi agashaka ngo abandi bose basambane. Semeni haleluya. Ariko tube maso kuko hano hanze hari abajura, hari abibyi. Umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwica ndetse no kurimbura. Ariko Yesu we yaje w'intama ze zibona ubugingo bwinshi. Haleluya. Tube maso kubera ko hano hanze hano Nyamavira, hano muri Kayole, hano Nairobi hari abajura. Tube maso twitwararike muri urugendo. Umukristo azabigendera. Waba uri wenyine iriya abandi bantu batari ukabigendera ko umukristo wahamagawe. Umukristo semeni haleluya. Ni ukuvuga ngo n'abandi bazabimenya ko ngo ni ukuri kose uriya mukobwa ni umukristo. Ntabwo ari igiparapara, si ikirara, ni umukristo. Ariko muzishinga ibirungo Satani harunga isi. Mu gitondo yarunze, ubu nyine yarunze, ejo mu gitondo arunga ikindi kirungo. Nuko nyine wamutwagwa. Mube maso kuko mutazi umunsi Umwami Imana azaziraho. Haba ari none haba ari ejo. Ariko ikidusaba k'abakristo bahamagawe ni ukuba maso tugategereza kugaruka kwa Yesu Kristo. Habe niyo yose adusinziriye, habe niyo yose uri mu bitotsi iriya kuri. Semeni haleluya. Ariko usinzire uri maso utegereje kugaruka kwa Kristo. Semeni haleluya. Tukazugwa ngo wamurambarara. Oya. Uzugiraho cya wamuzuka. Hari abantu bazamba barambarara Jagenze gute? Ni gute zagenze? Wamurambarara rimwe umugono warabaye. Wamugona gusa rimwe. Ejo ku cyumweru ejo bundi wacu haje topic ivuga ngo semeni haleluya. Natekereje topic ivuga ngo nuwo muri kumwe none ngo si wawe. Nuwo muri kumwe none ntabwo ari wawe. Yesu uriko yabwiye wa Musamariyakazi ngo yari afite inyota iteye ubwoba. Yari aragize inyota y'abagabo ngo iruhe irenga idegere. Kandi ngo yagaza aje kuvoma saa sita. Nta mugore ushaka kuvoma saa sita. Kuzuba rya saa sita. Ariko ngo yagaze yamamanuka ngo akaja kuvoma saa sita. Ariko uwo mugore yagiraga amafuti ye. Ariko ngo Yesu ngamubonye gutya ngo aramubwira ngo se wa mugore we tiwompeza amazi yo ngo bamakorane ikiganiro ngo baraganira ngaruka se ugira abagabo bangahe. Arabati Yes arabwira ngo afite batanu. Arabwira ati uvuze ukuri. Yabamubwira ngo nuwo mwararanye rino joro so wawe. Bwira mugenzi wangu nuwo muri kumwe so wawe. Niko uko ndi womeze ko kumubwira ngo nuwo muri kumwe so wawe. Kanono karabaye kuri kwiba. Turasoje. Semeni haleluya. Amen. Bavandimwe dusoza. Tube maso ntituze umunsi. Abayumbe mureke tube maso. Abarihimzi mube maso. Abavuga butumwa mube maso. Hano hanze hari abajura, hano hanze hari ibintu bikomeye cyane. Kandi Satani arahagurutse ariko aragwanya abantu, ahagurukiye abantu, agarukiye umurimo w'Imana. Abantu ko barananirwa, abantu ko baragwa, abantu bararambara, ibitangaza byarabaye. Ariko mureke turwanye Satani. Bibiri bivuga ngo turwanye Satani ngo nayo izadunga. Twegere Imana nayo izagira gute? Izatwegera. Tugirane ubusabane n'Imana. Twongere kandi dusubire ku mariba, twongere kandi twishimirwe n'Imana. Dukore umurimo w'Imana neza. K'abakristo babaje mu ijuru. Kandi twirinde ibintu biri hanze bishobora kutubuza ijuru. Bishobora semeni haleluya
kuduteza umugayo. Abantu bari mu gusenga ariko bafite umugayo, abantu bagatarama bariho umugayo, abantu bakavuga ijambo ry'Imana bariho umugayo, abantu bakayobora ariko bariho umugayo. Agosanga umuntu ayoboye intama ariko ariho umugayo. Abantu bakavuga ngo nubwo ayoboye uriya muntu agira kino kibazo, afite igishako. Semeni haleluya. Amen. Ariko mureke dukureho bene ivyo bintu, bene ya madodani. Niturangiza twinjire mu mariba, twinjire mu mbaraga z'Imana kugira ngo tuyobogwe n'Imana, twishimirwe n'Imana. Imana yongere kandi twishurire. Iri yaruguri wacu umuntu yagazagira intege nkeya, yagira intege nkeya gutya wumva ati bihabigenda. Ukamubwira abanyu mukaje mu butayu akabwira abanyu ngo nimumfashe dusenge. Noneho simba ko nduva ikirere ntaki. Simba singira ikirere neza. Ariko ubu nyine twese nuko nayo. Twama dutibuka gusa tukimenya. Ariko baratuziye. Semeni haleluya. Uko hano hanze baratuzi. Aha hanze turaziranye. Baratuzi. Ngiye gutangaza raziri mwisosi. Nako gusa sinagiye nuko. Reka ntange zarira munyikirize zose. Ariko tubwira Imana. Imana iduhe kuba maso. Dusenga Imana. Semeni haleluya. Haleluya. Umuntu yagazategwa n'amapepo, yategwa n'amapepo irari yategwa akabwira abandi ngo irari riranyishe none Satani yanteye mu nsengero yeme. Tuzagaza bibaka abantu bakoze kigisirimba kikiyumbe hambere. Yeme noneho muri kicumweru nagize ki Satani yanteje umwuka wirari. Abandi tise bite bimeze ukamubwira abanyu utirari riranyishe. Amaze bakakurambika ibiganza. Warariwe mu izina rya Yesu. Toka. Vamo warariwe. Umuntu akadwanganuka akaba muzima. Hakamakira neza umuntu akagenda. Ariko ubunyine ni mukamba ari gutura hasi nti wovugaga ngo ni musengere nti wotaka iyo umuntu yatewe azataka. Nti wotaka ngo ubwe ati ibintu zakomeye yeme ni musengere. Oya iragutura hasi iri ugwane na Amen. Kadutange hano yadusoze. Ariko akajambo gusana navuze ni ijambo ryo kuvuga ngo tube maso ko tutazi umunsi umwami azazira. Haleluya! Haleluya. Biblia yatubwiye hariya muri Mariko yatubwiye ngo Yesu nige yari yegereje igihe ciwe, noneho ngo mu misi yiwe ahabona imibabaro imbere yiwe, ahabona filimi yose ngo yaje ivyo azonyura mu ikamba ry'amahwa ibiki byose ngo habibona. Semeni haleluya. Gwarageze mu gihe ciwe biratubwira ngo aja gusenga ngo nabigishwa biwe Petero na Yohana na Yakobo ngo baragenda ngo basite ngo barasenga ngo bamaze gusenga ngo arabasiga ngo yigira imbere ngo ahantu ngo umuntu ashobora kugira gute guteriwe ngo arangize ngo Yesu ngaragaruka ngo yamasanga ngo ko baragona basinziri ngo arababwira ngo Petero we Yohana we bene data timushoboye no kwihangana byibura ngo isaha imwe mubana tubane na isaha imwe byibura ngo mwihangane. Arababwira ngo ni muzuke musenge mutagira gute mutagwa mu mosha. Nukuri kw'Imana nudasenga ikintu cyose kibi kizakugeraho. Ariko dore urukingo rw'abakristo kujya batubwiye na amasengesho mahombi. Iyo mutasenga amasengesho n'urukingo ni kava, amasengesho ni azaturinda akatuzitirira. Iyo mutadasenga ikibi cyose kiza kikinjira ukamera ko wamusundwe ukamera ngo pa. Ariko iyo mutasenga hari ibintu byinshi bitazabikugeraho kubera kuko wasenga Imana. Ariko mu buririmzi bwawe nudasenga, mwivuga butumwa byawe nudasenga, mukiyume nudasenga ngo umunyamasengesho uje ku misozi usenga Imana, uve mu bandi ugenda usenga Imana, usabane n'Imana. Semeni haleluya. Gusabana n'Imana si hano muri Mahanayimu, hano dutaramiye bunyine kuwa kabiri. Umuntu azagira ahazabona na n'Imana iriya mu makwe abandi bantu batazi, ukagira uburyo ubanye n'Imana yawe. Maguruke dutange hano yashutse. Musenge mutagira gute mutagwa mu moshi, mutagwa mu bigeragezo, mutagwa mu bishuko, musenge cyane. Amasengesho n'urukingo. Duhima cyubahiro. Haleluya! Haleluya. Ayimidiwe. Amen. Maguruke munyikirizeho. Fata microphone. Winjiye mu rugo rw'intama Atanyuze mwire
bundi narabwiye ngo ese uko noza namangenda nahengamye ngo barantoye ngo kuyobora abayumbe ngo ba Nairobi kaza namangenda nahengamye ngo ni president w'iyobera wendo ba Nairobi gutese iyo ni 6 semene haleluya yo tuma ntaja mu gitaramo ngo ntaramira Imana ndare nivuvuza hano mbirandukana bigani byo kunda umutaza ukamona umuntu yahengamye yasaje kwinjira mu muryango hari akabaza gahagarara ngo baze bamushakire intebe habe na kiriya cicaro nicawo kwicara hariya kandi ukaneze ukagubwa neza semene haleluya birizivuga ngo ni wishira hejuru Imana izakumanura ariko ni ucisha bugufi Imana izakuzamura Nebukadinezari yikubise ku mutima ngo yitegereza Babuloni aravuga ngo nimekujenga Babyloni yari yarumase kapitale zibiri Ekibatana na Babyloni ngo nategwa ari muri Ekibatana azahungire muri Babyloni nategwa ari muri Babyloni azahungire Ekibatana ngo ashira ikiraro cyaraso niwo mugabo wubase ikiraro cyaraso yagaza gikunjura gutya ngo akabaramuse amaze ngo umunsi umwe kubita ku mutima aravuga ngo narakubase Babyloni yikubita ku mutima Imana ngo imukora mu mutwe mukubita inkonje aragenda ngo amara ibihe 7 imyaka 7 ari mu ishamba iyo ariko ngo iyo myaka 7 irangi ngo agarura kenge semene hari asa ngo hashima Imana avuga ngo mu ijuru hari Imana dufite Imana tizirebera abantu mu mateka ejo twako tubwiriza hari yavuga ngo nico gituma ngo takwiriye gutekereza abantu ngo dukurikije ngo amasekuruza tudukurikije ngo amasekuruza hefo akavuga gute ngiye umuntu wese ari muri Kristo Yesu abari bizakera biba bishize byose babindutse bisho ni muri Kristo Yesu uricare mwigisha ni mwe basha muri Kristo Yesu kandi by'Imana ntibigira uburambe ngo umuntu yasenze kera ndetse abasenze kera ni bunyine bari ku ruhande bananiwe ngo twasengeye inganji ngo twasengeye ku ndondo ngo twaraye mu mazi ngo twapfukamye he Imana izikorana gusa n'umutima wishaka ufite umuvuduko neza pressure yo gushaka Imana do Imana shoyiro haleluya 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 I mean the way kuko numva gasirimba yibe nafatiwe mu gisirimba narahuri tuzira iminota abantu badashimye bakirije abagiba ipura abanyabwenge bakurishimitswe kandariwe mubyeyi w'imitima kandariwe mubyeyi w'imitima ntiyagiraga ntiyagiraga ubugome n'ubujyajya ariko ariwe wishimiye gushenjagura kandariwe mubyeyi w'imitima kandariwe mubyeyi w'imitima ntiyagiraga ubugome n'ubujyajya ariko ariwe wishimiye gushenjagura kandariwe mubyeyi
siku ya kwanza ya mikate isiyotiliwa chachu, wanafunzi wake Yesu walimwendea wakamuuliza, ni wapi Bwana utakapo tukuandalie ile Pasaka? Akawajibu, nendeni kwa mtu mmoja huko. Na hata siku ya kwanza ya mikate isiyotiliwa chachu, wanafunzi wake Yesu walimwendea wakamuuliza, ni wapi Bwana utakapo tukuandalie ile Pasaka? Akawajibu, nendeni kwa mtu mmoja. Kamwambieni mwalimu asema, majira yake kweli taifanya pamoja nao wanafunzi kama vile Yesu aliandaa ilikuwa. Kamwambieni mwalimu asema, majira yake kweli taifanya pamoja na wanafunzi nao kama Yesu alivyosema, waliandaa ile Pasaka. Ilikuwa ni karamu ya mwisho. Hata leo Yesu anataka kufanya Pasaka kwako na kushauri, siku ya leo yatengeneze mapito ya hapa dunia yatakupoteza na siku zapita haraka sana. Ungali hai, mwamini Yesu, jitayarishie makao mbinguni. Na hata leo Yesu anataka kufanya Pasaka kwako na kushauri, siku ya leo yatengeneze mapito ya hapa dunia yatakupoteza na siku zapita haraka sana. Ungali hai, mwamini Yesu, jitayarishie makao mbinguni. Na hata leo Yesu anataka kufanya Pasaka kwako na kushauri, siku ya leo yatengeneze mapito ya hapa dunia yatakupoteza na siku zapita haraka sana. Ungali hai, mwamini Yesu, jitayarishie makao mbinguni. Kamwambieni mwalimu asema, majira yake kweli taifanya pamoja na wanafunzi nao kama Yesu alivyosema, wali